ایرو 24 ترمه کو سالوگرا سیان یا پیمانا لوزانه امجی بگرین روژوا خو پیمانا لوزانه یا 1923 مافین بنگهین این کردان تونه حسباندن اونا وروکا پیمانا سفر پوچکر ریلبر آواکرنا کردستان گرد. پیمانا لوزانه 100 سال بره نقشه هرمی نل سر راستیا جواکی لسر تونه حسباندنا کردان آواکر دوی درباره ده دوسیا اکمهی املی مزبکن پشرا و میوان بمربه. 103 سال بری د 24 ترمها 1923 ده لوزانه پارچبونا کردستانی لسر ماسیه. دماکو پیمانا لوزانی هات امضا کرن نقشه نو یا روشلاتان آوین لسر تونه حسباندنا نتویا کرتات آوا کرن. پیمانا لوزانی تنی سینورین دولتان دیار نکر. راست کردان بربه پارچبونی وبر. اف پارچبون جی ترکیه، عراق، سوریه و ایرانی بربه استقراری و کریزن کور و شر و پیوچنین مزن و بریا لوزانی ده پیمانا سوریه ده تباغا 1920 ده ده ماده 62, 63 و 64 ده جبو کردان مافی خسریه و پشترشی مافی سرخوابونی هاتبونی ویساندن. لیبلی ده مذاکره لوزانه ده برجواندین امپریالیست این دولتین روجاوایی و پولیتیقای پراگماتیک انقره بونیک. جالیه که و شانده انقره یا به سروکاتیا اسمت اینونو ده جوینین لوزانه ده لهمبر دولتین اوروپایی به بردوامی ده گوت ام نتنی نونرتیا ترکان دکن. ام نونرتیا ترک و کردان دکن کو اف بکاته خودین اصلیین وی خاکینه. جالیه دن وجی دولت مینا بریتانیا جبو اولیا سینور نوین پترولی مثل کرکوک و پاراستنا برجواندین خوین میتینگر به دلخوشی او نشاندانا نونرتیا هفپار پجرانتن. بویل هفکرنا دوالی مافین کردان اند سوره ده بون قربانا بازار و برجواندیان. پشتیکو پیمان هات امضا کرین جی دولتین روجاوایی برجواندین خوین بازرگانی و دیپلماتیک پاراستن و دولتا نو هاتی آوا کرن. ترکیه جی همو سوزین نونرتیا هفپار پشتگوه کرن. لشوناوی سیستمک حشک آیک پاریز و ناوند پاریز آوا کرن. یک شخالین هری کریتیک این پیمانا لوزانه بشا پاراستنا کم نتویان ماده 37-45 بو. دی دیپلوماسیا اوروپایی یا وی دمیده دیگه کم نتوه نل سر بنگه اتنیکی لسر بنگه اولی هات بو چیکرن. انقره اویک وکی درفتک حقوقی بکار آنی. تنجواکین اجنبی مینا ارمنی، روم و جهویان وکی کم نتوه دهاتن حسابانتن. جبرگو کرد مسلمان بون نکتن ناو ستاتویا پاراستنی وکی هیمان اصلی هاتن بناف کرن. لعف بناف کرن نجبو دانینا مافان جبو به ستاتوهشتنا کردان هات بکار آنین. تاوی که دو ماده 39 آلوزانه دهات گوتن که تو ولاتی ترکیه دوی دواری بکار آنینا زمان خودن نی آستن کرن او ماده تو جاری نکت مریتی. پشتی ما که قانون 1924 زمان کردی ده همو قادین گشتی پرورده و دادگهان ده هات قدخه کرن و پولتیقاین اسیمیلاسیون بون بنگه سیستم و حقوقانو. پیمانا لوزانه جبو دولتا ترکیه بو زمینکو سیستم خویا یک پاریز لسر آوا بکن. دولتا ترکیه برجواندین ژئوپلیتیک انهزین روجاوایی بکار آنی. سوزین نونرتیا هفپار این کدابون کردان به تمامی بن پیکرن و میراسک گران این کار جوی یکی آفراند. اف سیستما کل سر ناوند پاریزی هات ساس کرن دماک قانونین 1924, 1961 و 1982 ده کت مریتی. دولت بریا ماک قانون 1924 زمان کردی ده قادا گشتی ده قدخه کر. پولیتیقای اسیمیلاسیونی کر استراتژیا فرمی بیا 1961 ره دخواز ناسنامه‌ای مینا گف و خطره دید و بیا 1982 جی افزخت و زورداری گهاند لوتگهی. و سیاستا 100 سالی دولت که جداهی جواکی مینا دجمن دید ترکیه خست نوا خلقا پیوچون و شران. سیاستا 100 سال بری یا لوزانه پیوچون و به استقراری بلاوی 4 دولتان کر.
دابشکرنا هرمی و سیاست انکاریین لآمد هولر قامشلو و محاباده نشاندان کو کریزا کردان نه مسئله یک نافخوایی یا یک دولتیه. ده همان دمیده هیمی استقرار هرمی بخواه. درباره پیمانا لوزانê de ku 103 sal derbas dibin di 1923 de 24 tirma 1923 de peyman hat îmzekirin Kurdistan bi temamî bi fermîkirin çar perçe li ser Kurdan zextekî mezindan dest pê kirin heman demê de mijara bişaftinê herîzê de xistin rojevê divê milî de qirkirinekî dijwar bi ser Kurdan da anîn bi talîbet di aliyê çandî de, di aliyê civakî de, di aliyê aborî de mijarên pir berfreh divê pêvajiya 103 salan de heye ve mêvanê me hebe Welîd Çolê lekolîner û çalakvanê siyasî bi me re ye. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Roj baş, baş were ji temaşevaran. Gelekî spas ji bo beşdariya we 103 sal di ser vê peymanê re derbas dibin. Ez yekem car yani vê pirsê bikim yani peyman kêm zêde çi da ava kirin, çi derxist pêş, rewşekî çawa niha bi giştî dema mirov li wêneyê wê bi giştî mêze dike, îro jî rewşa Kurdistanê li ber çav e. Di niha dikêliyên ku îro em jiyan dikin bandoriya vê peymanê ez dixwazim bipirsim. Yên berên jî hûn dikarin bi cewherî eger em dixwazin wan jî bigirin ji bo temaşevanan. Bandoriya peymana Lozanê li ser Kurdistanê niha diçe astê de. Yani işgal Lozan asas girêdayê encamên piştî şerê cîhanê yekevînê encamên pêvajoya aştiyê a dewletê serkeftî şerê cîhanê yekevîn ku yani beşdarî helbişandina dewleta Osmanî bûn. Ew kongir ew civatê gokçêt bûn eger taybet ê Parîsê aştiyê yani gokçê bûn li Parîsê piştî wêna peymanê gokçê bûn heta Sêverê, heta Qahîra, heta ku bi Lozanê derket bi temametî Lozan karin bêjin naveroka van civata tevayî bû. Zîvirandinê ku din civatê gok çêr bûn asasen tiştê ku bandora xwe gelkî li ew ê kir li diyalogê kir bêhtir şerê ê gok Mustafa Kemal wek şerê tevgera a Tirkiyê wek tevgera Netewî a Tirkiyê ku pêşengiyayê Mustafa Kemal kir ew wêna gelekî ser erdê yani pêşveçûnên ê siyasî ku di van diyalogê ku çêt bûn ya aştiyê de asasen wê gelkî bandora xwe lê kir. Yani encam de em karin bêjin Lozan ev e. Lozan sê mirov karin ser sê milavişî bike. Encamê wê ê yani ê ku bandorek xirab li ser rewşa Kurdî û ser Kurdistanê bi temametî kir. Yani em karin wê bêjin. Em karin bêjin bêbextiyê ku ji aliyê ji milên Mustafa Kemal tevgera wî ser Kurda derbarê Kurda kir û ya di duwa jî perçekirina Kurdistanê ku Kurdistan wekî ne vê astê de ba yani ne vê rewşa anan dê de wekî mavaya ser milê du perça tenê yani eger girêdayî va Îranê û Tirkiye tenê mavaya. Ya sisiya jî komkujî û koçberiya ku serê Kurda hat ewa jî yek ji encamê Lozanê rastî. Niha em çawa vê şîrove bikin. Yani em bêjin perçekirin çawa bû yani çima em bêjin perçekirin zêde bû. Wek em dizanin Sykes-Picot asas rast perçekirin hebû rojhilata navî tevayî di 1916 de lê Sykes-Picot sînor ne ser asasekî netewî ya jî em bêjin ser asasekî taifî hatî perçekirin ser asasekî bercewendiyê aborî ji bo dewletê serkeftî ya dewletê sereket dinyayê dê pêşekiya dinyayê dikin ser asasê bercewendiyê wanî aborî bû. Ser asasê bercewendiyê wanî siyasî Sykes-Picot ew wek bi coğrafiya xwe muxetetê xwe danî. Lê Lozan ne ev bû. Lozan li ser asasê perçekirina netewî bû yani. Yani Kurdistan û Kurd û Kurdistan temametî bû bedenê bû qelenê siyaseta Mustafa Kemal û Brîtanya ya jî İngilîz
وفرنسا وك بهدور افيماني تشكر يعني وك بيج كت بازارا مصطفى كمال بريطانيا وفرنسا بتايبت ببريطانيا هذا قمت بيجي شما كردستان برشب وكردستان بلكي سر اساسش قصر اتفاقيه قصر شيرين حتى لوزاني يعني داد ناسكرين بودو برشا داد ناسكر ليه بشتي لوزاني زانو بو يعني اگر بري لوزاني بيجي اتفاقيه انقره بيسو يكيد فرنسا سينور رسمات ترسيب الروطا خو مصطفى كمال ده وشخوم زانو بو بشي ايجو مصطفى كمال بخوت كونغري ارز روبيده و سيوا سيده وقتی پروژه اشکره کرد پروژه میثاق ملی اشکره کرد و سال 20 مجلس مبعوثین ترکا ترکیه تید قرار پیستند بوک سینور نتوی ترکیه بوک تحدید کرد ترکیه او وی سینور يعني كما مصطفى كمال وی سینوری کردستان به وی زیوراندنه بو پرچه کرنا کردستان يعني حتى بري تنازل مصطفى كمال جي ميثاق ملي بشيتا بس بيجي حلب بكشي حتى كركوك ومصير دركبه قلنا او تنازل با كردستان ند مشار برش شويه برشبانا ابي يكشي ملي دوا ياجي بلي سياسيا بيجي كوش بكرنا ياجي ام بيجن قركرنا درباري قال كرد وتبقرا قال كرد بوكات كرن شخوش 24 ورده يعني تایبەت ji şoreşa siyasî 25 de û piştî wê qanûna serrazkirina rojhilat ya ji tedîb Erebî bêje qanûn Islâh Şerq ev dizanin got 100,000 Kurda malbatên Kurda eşîrên Kurda giş temamî koçber kirin û temamî tehcîr kirin û îbade kirin ew yek jî ev jî beşê siyasî ji encamê Lozanê em ji bîr nekin divê qanûnê jî esas qirkirina ya jî qedexekirina zimanên Kurdî û dîroka Kurdî çewsandina dîroka Kurdî û qedexekirina zimanê û madeyên gog derxistin piştî wê Mustafa Kemal derbarî gog yani ew tê etiraf bi mafê Kurd û tim û pêkatên Tirkiyeyê ya ji vê coğrafya gogayî a Anadolê temametî gog etiraf pê nehat kirin tenê eşkere kir bo êk û ser vê xakê jiyan dibe divê gotir na ev pirsgirêkê gog hene ev yani şerê gog ji Lozanê virde çi şoreşek hatin darxistin jî esasen ji Lozan û virde esas ser vê ser vê siyaseta ser vê bêbextiya Mustafa Kemal bi Kurdar kiriye yani Mustafa Kemal ji Erebê Kurda dest pê kir ji Erzurumê û Sîwasê dest pê kir şoreşa xwe ji wê dest pê kir pêş û piştgirtiya Kurda dest pê kir yani demê ku Kurda digotin mesela em tê dibêjin divê mîsaqa milî berlemaniye Kurda diwê çavê berlemaniye Kurda qebûl nakin mîsaqa milî a me tevahî yani neş mafê Mustafa Kemal neş mafê Cumhuriyeta Tirkiye Di destûra 1922 de jî ev mafê Kurdan yani bi vî şêwazekî wisa wek ya 1924 nîm bû yani aliyê wî de redkirinek em bêjin wisa redkirinekî pir dijwar nîm bû beriya wê taybet di meclîsa yekem de gelek nûnerên Kurda hene rewşekî wisa jî heye lê piştî wê diguhere ev polîtika rast yani vî awayî em mero karin Lozanê vî rengî bebek yani rengekî em dîse vegerin ser sê kuça ya jî ser sê mila bêbextiyê perçekirinê qir kirin yani vî hawayî bandora Lozanê ser Kurda û ser Kurdistanê vî hawa roja me îro de jî ev bandorî berdewam dike û wisa dibînin yani aliyê ewî de ev polîtikaya 100 salî ya qirkirinê ku hat pêşxistin Kurdistan de encam de in 4 parçeyê li 4 dewletan hatî dabeşkirin ev bandorî berdewam dike bi taybet di nav rageşiya ku li rojhilata navîn hat di qewme de hûn rewşê çawa dinirxînin yani mesele perçekirina Lozanê de asas yani zîvirandineke ya jî guhertineke pêşengiya dinyayê wekem dizan yani jî çil û hefta û vir de wekem dizanin yani Amerîka bêtir wê xweda pêş û pêşengiya cîhanê piştî şerê cîhanê duyemîn asas Amerîka li pêş ket yani ew bû pêşengê NATOyê û Tirkiye jî ket NATOyê wekem dizanin di pêncî wa diket wek endamek di NATO de
يعني ام نما دبيجن بريطانيا او فرنسا بلكي بو امريكا دبيجتي جويجي يعني سياستا بريفبرنا هرمي يعني بلكي ناكوكيج تركت براي دمي تاوي تركيا سر تك سياسه مشي عين السياسه تاخذ مشي وقت السر بوغ شاو خطا خوي راست عين بشيوازي بوغ بيستو سياد بيستو دواد بيستو چارا بيستو پنجا حتى بيستو حفتا وحتى سيجي شورشا كوشكري جبو دركبت وحتى بوغ شورشا تبر ازادي جي دباكور كردستان دبور داركت يعني عين السياسه يعني وقت انقلابا قد 1980 وكتشيبو بتشي اواي نزيكي تبقرا كرد وسياسه سياسه كردي تمامتي بتشي اواي يعني زندان دياربكر بتشي اواي مديد به اشکنجه گوگه بسریوان سیاست مداری شورش بانی گوگه کردی گوگه در کتن چاوی نزیکی وان بو yani darbeste bu peşenge kurdalış dar kızdım tamameti idam bu yani tamameti Türkiye ev siyaset meşa Türkiye خاص قلت بيه دمي داويد جي براستي جي حتى انا جي لمرحله داويد جي بي او عيني بي خطين تو استراتيجيه خو نغو هرتن درباري بسريكا كرد تاني قلت تبع استن جي كده درباري سياسه نتويده يجي مساله سياسه وقت بيجني بيشنجا وينو امريكا قلت گوهکی نو کوکی پرشید بلکه جینا جده زیورانده که خورشید کیا سستایی که درمایی که تقیانی کرن لیده ده خط خوی استراتژی ده اساس ترکیه به همون رژیم خو بلکه yani juda beki yine serok vazir hükümet Türkiye derketin yani minak ozal yak şu an bu khas gok çareseri keşpers beka kurdur bibin no bu le JPV belki Erdoğan destek akhwade de 2003 ya 2005 belki de khas gok tişteki bek yani le yani tediyar kırı bu hatta Türkiye'nin sereke heyi ya şimdi beş hatta dur heyi اللغوري وين تركي بيواني قد ياردك يعني حتى انا تركي برد كي جديت نفكري كو تشاوا برزريكا كل شهر سر بكده هاجر جوه به هاجر دوري وين هذا يعني تمو دايم تركيا بيشنكيا دجيتيا كردك يعني هر شهر برجي جو ترك جو كرد بن داغر كرياوان دنه اگر ايران بگر عراق بگر سوري تم باندورا تركيا لسر سياستها تمامتيه يعني زان صالح حشته بچا اواي تدخل سياستها صدام خدك يعني حتى لجناجات صدام دو تركيا ده حق يعني دو ام كردن ام ديالوج كردار بريفا لتركيا تولج قبول نكر قبول كرنا تركيا بنزقطه ابي ده بنزقطه ناتو ده يعني تركيا تم دايما بركهجي كارتان سوريا جي عيني ولو يعني سوريا جي بران مثلا زقطه ابي دوی وسا ام دخوازم بدن بردوام کرن دناوا سد سال کو درباس بو 103 سال درباس بو گلک رژیم گوهرین گوهرتن چبون دوان دولتان ده yani انجام ده دستلات هر دو گوهره هشمندیه کی نوته له هشمندی ال دجی کردا هر وک خما yani hem de aliye Suriye de jinha هشمندیا نویا هاتیه پولیتیکای کی همان شوازی هم تکارم پیشن تمشینه yani jile Türkiye ji pir guhertin çebûn di destlatê de heşmendiya kemalizm şuna xwe da heşmendiyekî din lê di encam de polîtîkaya ku ser Kurda hat ferskirin pir ji ê demên borîn ne cudatir bû yan jî li Îranê heman şêwaz li Iraqê vana hanê hûn çawa dibînin? Yani mukaben cîvên ku ser Türkiye derbas bûn tamameti yani eger Mustafa Kemal biger heta dana derdiwan نکاری بون خوشگویش مدیانه توپرستی جدا بود. تبی گو رژیم هاتن yani mali İslamist dağıtım mali çöptü habuni nizikayı çöptü yani o partiya Cumhuriyet Türkiye beter kop çöptü dağıtması yani. Tebî go biragi yani cuda bu. Peki yani revazi vana cuda bu. Tebî lojik kari bu خوشگوی زنیا yani ne توپرستی خلاص کن. De Suriye cihayne u Irak cihayne. Yani eğer de Suriye ve Irak'da embejin partiye bahs kuntu kırın. Van partiye bahs şavat kırın. Yani çı adavat desti wan da bu yani bu karibana mesela bandore bu kana bir çı paysi vartın çı bir şey karın te eriniye ne bilin vartın işmen yani. Abina ki bandora xol ser çıkır ser juan yani burası juan bu juan Türkiye, juan Suriye, juan Irak, juan İran yani
روشا پروردهی یا جی ام بیج زانینگه و پیمانگه و ترکیه دنیای بلا کر تدری خود دروشلات آنهایی تمامتی بلا کر تشتکی سر حفظ رو راستی یعنی پیمانگه امام و خطیب تن بلا بون دنیای هزار و صد هزار پیمانگه ها ده روشلات آنهایی دنیای بلا کر پیمانگه تمامتی یعنی اگر ام بیج با عالی yani rêbazê İslamîstê de bûn lê di cewherê xwe netewperestiya Tirkiyeyê tê jiyan yani ji bo wilo me nikare yani edalet tenmiye yani partiya AKP yani aynê vî şêwazî partî yani hevqa ciwanê Tirkiyê hevqa sîmejiyê wan hatî dagirtin bi dijîtiya pêk hatên cudayê netewa Tirkiyê. Di Sûriyê jî aynê vî rengî yani ana rast Sûriye hat rejima Baas Sûriye şikest lê çima duwê hat rejima Baas dindirê xwe neşkestî Sûriye yani em dibînin teyarê gog derdkevin yani şepêlê gog derdkevin di Sûriyê de di xwe taybet ana divê tevgera siyasî gog heyî ya ji dindirê hikûmetê de em dibînin yani temametî belkî ji Baas bêtir ji diyayîn derbarê mafê Kurd yani ana mesele entegrasyonê di orta Rojavayê Kurdistanê û Şamê de em dibînin bêçawa eqlî de aqilê eşq netewperest bêçawa pêş dikevin evana giş tematî encamê terakûmê dîrokî